Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry Komera kumikami yawe Ramba. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana bane namwe nshuti namwe bakunze ibiganiro bica kuri Tarasisi Hope Ministry TV. Nk'uko mubibona rero aba bariko barapakira tuno tuzigo ni bamwe mu bagize umuryango wa Tarasisi Hope Ministry, ko ari kimwe mu bikorwa Tarasisi Hope Ministry yiyemeje gushigikira canke gufasha ndetse no kuvuza abana bariya. Aha turi mu gisagara ca Bujumbura. Uyu ni umwe mu bakitswe n'amagara, muvyeyi umwe wo muri kino gisagara, aho Tarasisi Hope Ministry yaramutse ifata akanya kugira ngo ije kuvuza umuntu akitswe n'amagara neza na neza. Rero hari kuri wa gatandatu igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 urugendo rwahavuye uruva mu gisagara ca Bujumbura kwerekeza uyu muntu akitswe n'amagara mu ntara nziza ya Gitega, neza na neza Ikibimba, hopitale Kibimba. Umugwayi akaba ariho yakiriwe kandi akaba ariko arakurikiranwa neza. Nawe nimba hari ico ufise woterera kugira ngo urokora ubuzima bw'uyu canke ufashe nauriya, urahawe ikaze. Urashobora kuri nimero wabonye mu ntango za kino kiganiro, nawe ugatanga intererano yawe kugira ngo suyu gusa n'abandi bakitswe n'amagara canke bafise ibibazo ibi nabiriya cyane cyane ibibazo byo guhigwa n'amagara bashobore kuronka ubufasha abivuye kuri wewe. Nuko rero urugendo rwatanguye nuko nubwabandanije. Gumana natwe, Imana ibahezagire. Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kumikami yawe Ramba kurukundo rwawe komera. Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo rwawe Ramba kumikami yawe komera. Tarasisi Hope Ministry shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarasisi Chaseline bakora ibikorinka birambire ibibagiri yo bavuka nubwo ari kure namba ntibaruhuka bama batwibuka. Tarasisi Hope Ministry, hey, Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kumikami yawe Ramba kurukundo rwawe komera kurukundo rwawe Ramba kumikami yawe komera. Ifasha imfuvyi n'abapfakazi, ifasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero, abasangwa butaka ikabambika, abasangwa butaka ikabafungurira, nikibagira abana bo ibarabara ikanatsinda rimitaye bantaho nikora, ko biyungunganye ko bisanasane. Tarasisi Hope Ministry
Hope Ministry komera ku migambi yawe ramba ku rukundo rwawe komera Tarasisi Hope Ministry ramba Tarasisi Hope Ministry komera ku rukundo rwawe ramba ku migambi yawe komera Ale Yeba Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Erega na Chanceline akora ibidasanzwe Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Tarasisi Hope Ministry ramba Tarasisi Hope Ministry komera ku migambi yawe ramba ku rukundo rwawe komera Tarasisi Hope Ministry ramba Tarasisi Hope Ministry komera ku rukundo rwawe ramba ku migambi yawe komera Tarasisi Hope Ministry Shirame ridaranira inyungu Shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarasisi Chanceline bakora ibikorinka birambire ntibibagire iyo bavuka nubwo ari kure namba ntibaruhuka bama batwibuka Tarasisi Hope Ministry hey Tarasisi Hope Ministry namba Tarasisi Hope Ministry komera ku migambi yawe namba ku rukundo rwawe komera ku rukundo rwawe ramba ku migambi yawe komera Nifasha imfuvyi n'abapfakazi Nifasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero abasangwa butaka ikabambika abasangwa butaka ikabafungurira nikibagira abana bo ibarabara ikanatsinda rimitaye bantaho nikora ko biyungunganye ko bisanasane Tarasisi Hope Ministry ramba Tarasisi Hope Ministry komera ku migambi yawe ramba ku rukundo rwawe komera Tarasisi Hope Ministry ramba Tarasisi Hope Ministry komera ku rukundo rwawe ramba ku migambi yawe komera Ale Yeba Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Erega na Chanceline akora ibidasanzwe Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Tarasisi Hope Ministry ramba Tarasisi Hope Ministry komera ku migambi yawe ramba ku rukundo rwawe komera Tarasisi Hope Ministry ramba Tarasisi Hope Ministry komera ku rukundo rwawe
mikambi yawe komera Talasisi Hope Ministry shirame ridaranira inyungu shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Talasisi Chaseline bakora ibikora inka birambire ntibibagire iyo bavuka nubwo ari kure namba ntibaruhuka bama batwibuka Talasisi Hope Ministry Talasisi Hope Ministry namba Talasisi Hope Ministry komera ku mikambi yawe namba ku rukundo rwawe komera ku rukundo rwawe namba ku mikambi yawe komera Ifasha imfuvyi n'abapfakazi ifasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero abasangwa butaka ikabambika abasangwa butaka ikabafungurira nikibagira abana bo ibarabara kanatsinda rimitaye bantaho nikora ko biyungunganye ko bisanasane Talasisi Hope Ministry namba Talasisi Hope Ministry komera ku mikambi yawe namba ku rukundo rwawe komera Talasisi Hope Ministry namba Talasisi Hope Ministry komera ku mikambi yawe namba ku rukundo rwawe komera Talasisi Hope Ministry namba Talasisi Hope Ministry komera ku rukundo rwawe namba ku mikambi yawe komera Talasisi Hope Ministry shirame ridaranira inyungu shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Talasisi Chaseline bakora ibikora inka birambire ntibibagire iyo bavuka nubwo ari kure namba ntibaruhuka bama batwibuka Talasisi Hope Ministry Talasisi Hope Ministry namba Talasisi Hope Ministry komera ku mikambi yawe namba ku rukundo rwawe komera ku rukundo rwawe namba ku mikambi yawe komera ifasha imfuvyi n'abapfakazi ifasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero abasangwa butaka ikabambika abasangwa butaka ikabafungurira nikibagira abana bo ibarabara kanatsinda rimitaye bantaho nikora ko biyungunganye
ko bisanasane Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe Ramba kurukundo rwawe komera Tarasisi Hope Ministry Ramba Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo rwawe Ramba kumikambi yawe komera Ale Yeba Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Erega na Chanceline akora ibidasanzwe Tarasisi Hope Ministry Bumve Chanceline Kibakira abana bo ibarabara kanatsinda rimitaye ntaho nikora Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.